Qatar FIFA World Cup khel ani dona wangin English Premier League po season lakloa kumdanga anchol hun po nilova anchol lailok angai dona chumia wang chuan tuna hian FIFA World Cup ma in Premier League match day khat chau khel tura om towa tun kha ni som pani le ni som pathuma te hian English Premier League match day som parukna an khel don ani tun tum video a hian match day som parukna a in ma chhon turte kan thlir lockdown baka table safe na le team sang din mun kan thlir tel bokang English Premier League match day som parukna hian ni som pani inrin ni zan tirda ruka hian Manchester City in Brentford an mi khwal dona hei hi match day som parukna in khel ma saber tur anni Manchester City hian season masa khan lika Brentford hi home le away a an hne ve a ma se an ni pahni lawin ma chhon to na hian Manchester City hian Brentford hi a zone in tumthum an lo la hne ngai mi lova tun tuma hian tun ma an ti theilo thin ti theina rem chang Manchester City in an nei don Brentford hi Manchester City mola an len lu nung league match panga a bik tum khat chau an chaka chu Premier League pian ma dai English top flight a ani Manchester City hi Premier League ka an mola match som pakhat chung an chak tuang meka sangni som pasari som paria season a azona match som pali an chak record an club chanchina an mola an chak zone reiber record kha an ni rual teu to hle Etihad Stadium a hian Manchester City hian an match khelna nung som panga a goal ni aya tlem lo an khung sia Liverpool in kumsani som pakwa February thla atanga December thla thlenga match som paruk chung Anfield ta goal ni aya tlem lo an khung zia record chau kha Manchester City hian an tluk lova season kalmeka hian khum thei takmo Brentford laka hian goal ni an khung tling le ani chuan Liverpool record an ni rual ngal der don Brentford hi season kalmeka khwalmuala che cheber zinga mi an nia khwalmuala match an khel to zong zonga voi khatma an la chak lova voi li draw nein voi thuman tlom season kalmeka hian khwalmuala la chakmi lo team pali omin Aston Villa Nottingham Forest le Wolverhampton te baka Brentford te hi anni inrin ni zandare le achan vea hian match nga arwalin khelani dona chungzinga chuan Liverpool in Anfield ta Southampton an mi khwal tur hitelin manager ban lim Saints mi khwal hi restan thil hupur om tura ngai niloma sela season kalmeka reds an chet chia jia ngai to in Liverpool hi an chakang hanti ngal ngot atim om ve deuh mai theye Liverpool hi Premier League ka Southampton an ma chhon no nung tum soma tum kwa chakin tum khatan tloma Saints laka an chakna match kwa hian red chen goal ni aya tlem lo an khung zia bok Southampton hi Premier League ka Liverpool mual Anfield ta hian azonin match riat chung an chak zo lo meka tum ni in ne tokin tum rukan tlom kumsang ni song pathum September thla dai to kha Anfield ta Southampton an chak no nun ber chu ania hei baka hian Southampton hi Anfield ta an len lu match na nung paruka gol khung theilo an nia tuntuma po hian result an nei chen na thin khel mola len lu hi an tan chon a haw tak le mai theye Liverpool hian Leeds United laka Anfield ta gol ni gol khata tlomin match somni pakwa jat an mola tom lova an kal tlon record thai chet ani a Southampton hian Leeds United sum nu hi zui thei takmo Liverpool hi Premier League ka hian relegation zone a ommek team pathum laka an tlom veka chumi omjia chu relegation zone a ommek team an ma chhon tum thuma an tlom vek ti na ani sensi tuna relegation zone a ommek ni in Southampton hian kalma sa te result ang hi lo chwa ve an tum don ani Southampton hi an tlom ani chuan relegation zone a omin Christmas hunan mangdona chutiang ani chuan Southampton club chanchina sangni pali sangni panga season nuwa relegation zone a omchunga Christmas an man masak ber na turani don Christmas a relegation zone a an omtumin Southampton hi Premier League atangin an relegate zuya khating ang thil kha season kalmeka hian thlengnon le theireng ani inrin zandare le achan vea vek hian Vitality Stadium a Bournemouth khelmola Everton an lenglu don Bournemouth khelmola Everton an len lu nung tumnga Premier League a bik hian Everton hian chak zo lo veka tum ni draw in tum thuman tlom Everton hi Premier League kai thar team laka azonin tum sari an chak zo lo meka draw tum thum na in tum lian tloma
kai thar team ngam lo ber thin te zinga mi an lani mase Bournemouth hi azonin Premier League a match li an chak zo lo meka hei baka hian record chebik siam theidin muna ding an ni chu Premier League match an khelna nung pahnia khan Tottenham laka Sydney Fire ma an hroi nuin Spurs laka hian an tloma anin le thal tirani kha baka khan Leeds United nen anin khel thumin goal an chuang ma sak nuwa goal thum goal khatin Bournemouth hian ma an hroi le a goal ni la ya ma an hroi nu hian Leeds hian an le thal le a Bournemouth hian king puite laka goal ni la ya ma an hroi nuwa tum ni azona po thlaka ommek an nia khatiang ang goal nia ma hroi nuwa in po thlak na kha Bournemouth hian an tuar le ani chuan Premier League chanchina goal ni la ya ma hroi nuwa azona po thlak le thala om ma saber record an siam theidon ani Everton hirin kai zok an nia ma se kan hriat telatan thole ni zana League Cup match khan Bournemouth hian goal khatin Everton hian nea Everton hi League Cup atangin Bournemouth hian an petla chu wangin tuntuma po hian Bournemouth hian ngam takin Everton hi an ma chhondon ani inrin ni zandaria le achan ve in khel tur dang le chu West Ham wala Leicester City lenglu tur hi ani a West Ham hian league match Leicester City an ma chhon nung tum lia tum thum chakin tu hnaya West Ham hian Foxes hi an ngam ang reng hle Leicester City hi Premier League a West Ham wala an len chhuat tum som panga a goal chhuat thei tak an nia tum khat chau clean sheet an nei chu sang ni kum August tha a sikhat faya an chak tum kha ania kum som ni chuang aliam to anni pani West Ham le Leicester City te hi Premier League season kalme ka chaklo tamber te zinga mi an nia voiria chaklo to hi team panga an om mek chung zinga mi chu anni aya chaklo tam team dang an om lova match som pali atanga tumriat ve ve tlom ni chu a chuan om lo hle West Ham hi season kalme ka goal khat lek 1 goal margin kan ti anga tlom ngun ber ni in match riat an tlom to na atanga match ruk zeta hian goal khat lek lekin an tloma 1 goal margin a tlom ngun ber an ni mek hemi te pani hi anin khel tok nek mai thei inrin ni zandaria le achan vea vek hian Tottenham in Leeds United an mi khwal dona Spurs hi Premier League a Leeds an ma chhon tum kwa tum sari chakan nia tum khat in ne tokin tum khat Spurs an tlom ani Leeds hi Spurs mola Premier League match a azonin tum nga an tlom meka an record a chhle Mase Spurs hi an che that lai tak ani hran lova Premier League a an match khelna nung tum lia tum thum an tlom an khel mola ngei po hian league match an khelna nung tum nia an tloma chu wangin Leeds United attacking game rang tak khel thian tan chuan tun hi Spurs mola len luna hun tha an zuam om zual lai ani thei ome Leeds United hi azona match riat an chak zo lo nuwa tun hnai league match an khelna nung pahnia an chak ve ve a an phur wang lai tak ani thung chu wangin Spurs le Leeds United in khel hi a hmunom hle in arin om kai thar Nottingham Forest mola Crystal Palace an lenglu don boka Premier League a Nottingham Forest hi Crystal Palace laka an tlom ngai lova tum ni chakin tum ni draw result an nei tum hi kumsang kha zakwa somkwa panga April tha a anin ma chhon nuwa Premier League ka anin ma chhon le ma sakber turani a akar ahla ve khop mai Crystal Palace hi Premier League a kai thar team laka azonin match riat chung tlom novin ankal tlong meka tumli chakin tumli anin ne tok puya an record a thanna lam tak ni in Nottingham laka po hian hei hian ati huai sen zualin arin om mase Nottingham Forest hi an mani khelmola hian azonin match thum chung tlom novin ankal tlong meka Crystal Palace ta na ol sambi kherlo mai theye inrin ni zandar som pakhata hian Newcastle United mola Chelsea an lenglu don boka Newcastle hi season kalmeka team to khirber te zinga mi ni in tebula po Chelsea a hian an sang meka ni a mase inrin ni zana an mi khwal tur Chelsea hi an ngam lutuk lem lo Premier League a Chelsea an mi khwal na nung match li atangin Newcastle hi tum thum an tloma tum khat an chak Chelsea hi Newcastle an ma chhon na nung league match ria da tum sari zat chakin Newcastle hi tum khat chau an la chak ve a tuna hian Newcastle hi tebula pathumna ni mekin kumsang ni som pakhat November thla dei towa tebula asang pathum zinga omchunga match an ma chhon nuwa tum hi tebula asang pathum zinga tel chunga
match an ma chon le ma sak ber tur ani a hei baka hian kumsak ni som pani mei thlanua Chelsea aya te bula sang jok ni chunga Chelsea an ma chon le ma sak ber tur ani Newcastle hi Premier League a an match hnung palia an chak veka an match hnung pania phei chuan sili fai le goli gol khata chakin gol riat an khunga gol khat chau an chua gol an khung thei hle Chelsea tun hnaya tal boi chove tak tan chuan Newcastle ma chon hi in khel haw tak ani ngei don ni in alang Chelsea hi Premier League a an match hnung pania an tlom thunga Blues hi kumsak ni so panga November thlanua khan Premier League a zone in voi thum an tlom mai mi alova tuntuma hian Newcastle laka an tlom chuan an record a chezong in a in beldon St James Park Newcastle mola in khel turan nia Chelsea tan hian a all sam don lova abikin Graham Potter tan fiana haw tak atlingin arin om in rin ni zana match hnung ber tur chu zanlai peldar khale mini som panga hian khel ani dona Wolverhampton khel mola Arsenal te bula ma roi mek tu an leng lu don season liamta sangni somni pakha somni pani season a khan Arsenal hi he khel mola hian chak to in home le away ya Arsenal hian Wolverhampton hian ne ve kha ania Mase league match a anin ma chon hnung tum riata Wolverhampton hi tum thum chakin voi ni anin ne to ka Arsenal hi voi thum ve kan chaka an record atang chuan an result hi a in tiat hle chu wangin Arsenal an chakang ti ngot arembik lo mai theye Arsenal hi Premier League a Wolverhampton mola an len lu hnung tum riat tuna anin khelna tur Molineux Stadium a big an len lu hnung tum riat a hian tumruk zet an chaka an ngam patna khel mol zinga mi ati thei ome Arsenal hian in elna sanga Wolverhampton an ma chon hnung tum somni pakwa a goal an khung veka Arsenal club chanchina club an ma chon laka azona goal an khung zone reina berchu West Brom khani in West Brom laka khan match somthum le pani chung zet Arsenal hian goal an khunga Wolverhampton hi adot tu an ni mek match somni pakwa zet azon in Wolverhampton laka hian Arsenal hian goal an khung to kan ti kha Wolverhampton hi Premier League match an khelna nung tum riada tum kha chau chakin tum kha draw result na yin tum ruk an tloma heng match riat atanga match lia hian goal thum aya tlem lawan chhuwa zia bok heti chung hian season kalmek Premier League a goal khung tam ber dot tu an mi khwal don ani pathiani zana hian match ni khel ani don boka ama sa jok hi dar sari le achan veya Brighton le Aston Villa in an khel don ani Brighton hian Aston Villa hi an mi khwal dona Brighton hi league match a Aston Villa an ma chon nung tum ruka tum khat chau chakin chu kum sang ni somni November tha a Villa Park a an chak tum kha ania khaminu khan Villa hi an la ne le mi alo anin ma chon nung tum ruk atangin Brighton hian tum ni anin ne tok puya tum thum Aston Villa an chak Aston Villa hi Brighton mola league match khel tura an len lu nung tum ruka an la tlo mi lova tum ni chakin tum li anin ne tok Brighton hi te bula parukna omin an chak chuan pangana om theidan an nei dona Mase Manchester United result a anin ngatang Brighton hi an chak lawani point a niam bera te bula top 10 huanga anom ngei don ti achianga Christmas ma in te bula somna aya niama Brighton hi anom thei to lo ani Aston Villa hi midang result a thui tak anin ngata chutiang kara chuan Brighton nen anin ma chonna match result azirin asang bera te bula som pakhanna anom theya aniam bera som pasarina ain an niam thei to lo chu Christmas laya an din mun la che son thei dan ani a Aston Villa hi relegation zone a Christmas ma in anom thei to lo ti na ani tun match day som parukna in khelna nung ber tur Qatar World Cup chan ma a Premier League match nung ber khel tur te chu Fulham le Manchester United te hi an nia anni hi Fulham mual Craven Cottage anin ma chonang Fulham hi Premier League a Manchester United an ma chon nung match somni panga tum ni chawan chaka tunga in ne tokin Manchester United hi tum som pariat zet an chak Manchester United hi Fulham mola league match an khelna nung tunga an chak veka an ngam pa hle Manchester hi kai thar team laka Premier League a hian match an khelna nung som pariata tum khat chau an la tloma chu season masa a Watford laka goali gol khata an tlom tum kha ani kai thar team an ma chon nung match som pariata hian tum som pakhat chakin tum ruk draw result an nei ani Mase Fulham hian season an mang chelem lova season kalmek Premier League a
an khel mola match an khel tum saria hian tum khat chawan tloma tum thum chakin tum thum an mi khwal te anin he tok pui to a Fulham hi kai thar team gol khung thei ber ni in go somni pathum an khung to a an mi khwal tur Manchester United a in gol nga in an khung tam jok mek Manchester United hi tebula top 8 china gol chua tam ber ni in go som pakwan chua to a Fulham hi pakwana om mek ni in Fulham a in Manchester United hian gol nga in an chua tlem jok mek bok engpo ni se Manchester United tan match all sam ani kherlo mai theye Fulham mual ani awangin kai tharma ni se point li chawa an latlan san thei team laka hian Manchester United hian point thum hlo chuak thei takmo rin kai jok ero Manchester United hi anni English Premier League table hi han en le wang ta ila World Cup ma in match khat theu ba khel tur an nei to si lova league kalmek an khel chun jom le hun tur chu December ni somni paruk Christmas zo nuwa ani to don chu wangin tunkara match day som paruk na an khel tur hi Christmas laya te bula an din mun tur hril tu ani dona Arsenal hi Wolverhampton laka an chak chuan ma an hruai chun zomanga draw result an nei chuan Manchester City result azirin te bula pahni na anom thei don Manchester City tan chak angaya Arsenal an chak Chelsea a Arsenal level tur hian Manchester City hian chak ngei an mamo a chuti chung point Arsenal result an lain ngat Manchester City hian draw result an nei chuan Arsenal hi an level thei don lo chianga chu wangin Brentford hian hne ngei angai Newcastle hi tebula asang palizinga omin Christmas mangtur an ni ti achiang to a an chak chuan pathumna an ni zuyang an chak zolo chuan an hnuaya om Spurs result azirin palina Newcastle hi an chuk thei don ani palina Spurs hian asang bera Christmas hi tebula pathumna ni chungin an mang theya ma se Newcastle result le an mani result a ain ngat pangana a om Manchester United hi an chak chuan tebula pangana ni in Christmas an mangdona an chak zolo chuan Brighton le Chelsea in le Berlin United hi tebula pasarina an chuk khut thei chu wangin Ten Hag le anaw ten chak an mamo hle parukna le pasarina om Brighton le Chelsea hian pangana Manchester United chunga om theidan an la nei awangin World Cup ma match khatla om hi man tangkai an la tum hle in arin oma pariat na om Liverpool tan an chunga om Brighton le Chelsea an chak zolo chuan red chen point thuman hlo chuak ani bok chuan Liverpool hi tebula parukna omin Brighton le Chelsea chunga omin Christmas an mangkeu thei bok engpo ni sela an mani match khel tu theu apoi mo masa a chumi dota poina an hnai zualte result apoi mo le a chu chuan tebula an din hun hi asik soi nual thei table mong lama om Southampton in Christmas ma relegation atanga tal chona rem chang an la neya ma se an chunga omte result a anin ngat thui hle Wolverhampton le Nottingham Forest tan chuan Christmas ma relegation zone chwa san hi thil theilo tluk deuh thon ni to in anni pahni hi chuan Christmas hi tebula relegation zone a om chungin an hmang ngei do ni in alang to akhai khom nan aber tlang pui hi soidon ta ila season kalmek Premier League a hian team pariatin match som pathum khelin team som panin match som pali an khel to a Arsenal hi voi som pakhat chak to in chak nem beran nia Brentford in draw voi sari nei to in draw nei tam beran ni meka team panga Leicester City West Ham Southampton Wolverhampton le Nottingham Forest hi voi ria theu tlom to in tlom ngun ber team an ni mek gol khung tam ber hi Manchester City ni in go som thum pakwan khunga gol chua tam ber hi Bournemouth ni in go som thum pahnian chua mek league match an khel na nung tum nga a chak zo mi lo om chun chu Bournemouth ni in voi lian tloma voi kha draw result an nei Premier League match an khel na nung tum nga a tlom mi lo team pahni omin Arsenal hi voi li an chaka voi kha draw an nei a Newcastle po hi voi li chakin voi kha draw result nei an nia season kalmek Premier League a hian match khel tur azat ve la khetling lo ma sela angai nom le viau to engpo ni sela FIFA World Cup zoa clear lok na hi kan nei chun zom zel thei tura in be seila clear tu te Premier League match day som parukna in khel mu nom tak in en theu kadu sak acheu